Angon puhangku latamu meriho karito na tema renungan doriana ruku hamu iti weling la dambu korinito hiwa dalar haulu pendalar 5 na papatandanda weling la dalar 5 bawana nu batuna nu huwa nanyaka apa huwa weli iti minja nu dada pa huwa mi daruku wie huwa lirang ami. Ang buang latami meriah karito. Hamu iti ye na huri na ala panapangita manuya hanggang laka unggorna. Na hamu iti na ala ta itaya bananamu dang panakabubul nanya na panjang na. I ala na huwamu kanyuru lupa na kabunggur na padanya bani manunya dang na panamu na hamu ieti ni ala lupang bidi na jadi latan duma na kabunggur ruku na buang ruku na yena na panaung dang na patakabelinya i Paulo hanggang la kabunggur korin itu pauhing dangu pawuang hunggu marak nduma daka bongor la yero hali da palaku ya weli ieting daruku walierang parai ruku maning nang pambana ya pambana napataka na yena i Paulo ruku na karioku mapulu nya naman dia padening bawada i Paulo na pangandinya itito ndejia kan la pahamata ya napa uhing menggumarak laku napa wudaya nakabunggur korinito pawuang i Paulo narimang manya ruku nakariok yena naman dia padening kanadu na pamalijanya nakabunggur na mahayandal la pawuang menggumarak na uang nuna palatanya la weli ieti yakan dia paweling la ieti nama panamu uang hamu ieti yetu yakan wong weli eting dang bah eti yakan dening kian dar eti pan wong na wong nuna wong lirang dang preruku baningu nama pambananya nahuri yana dan patakanya nama bah eti rikimata nduma tau nama kiaya atau nama tarima ya lupang boy na tahu kawai nama wong namu ya i ala bada mila eti manaka nduma danyuta mai wanyuta kata pa itanya naluri hamu eti atau wong weli eti ang bah eti amin. Domiri badakara da ietim ka lain joma panau kingama kama patanda manunya ngara yana palaku ma laluri holodu ruku na nuna ama wongu wili ietim amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.